Kada bi vam neko u priči recimo rekao da naočare mogu biti pametne, vi biste se vjerovatno nasmijali, začudili ili pomislili da se radi o nekoj zezanci. Međutim, ideja o pametnim naočarima koje prilagođavaju dioptriju osobi koja ih nosi osvojila je prvo mjesto na takmičenju srednjoškolaca iz preduzetništva pod nazivom Poslovni izazov Zapadnog Balkana, održan proteklog vikenda u Beogradu. Ekipu predstavnika Bosne i Hercegovine činilo je 15 srednjoškolaca koji su pobjedili na državnim takmičenjima iz poduzetništva. Među 15 najboljih ispred Tuzle i Tuzlanskog kantona u Beograd na regionalno takmičenje putovao je i naš gost Kemal Medžibović, učenik 3. razreda gimnazije Ismet Muizinović u Tuzli. Kemale, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, Evo, ovo zaista zvuči onako i zanimljivo i optimistično i perspektivno, u svakom slučaju pozitivno. Šta se to dešavalo u Beogradu? Pa evo, nakon, kao što si kazao, državnog takmičenja iz preduzetništva koje je održano u Sarajevu, putovali smo na regionalno takmičenje iz preduzetništva, naravno, u Beogradu. Učešće su uzele zemlje regiona kao što su Hrvatska, Srbija, Crna Gora i naravno Bosna i Hercegovina. I opet je pred srednjoškolce predstavljen poslovni izazov na koji su oni trebali da odgovore sa jako dobrom i jako kreativnom idejom. Ajde da prvo malo prokomentarišemo, znači, ovu ideju koja je osvojila prvu nagradu, privukla najviše pažnje. Ljudi koji su bili tu, a to su predstavnici Ministarstva financija, privrede, pa onda Balkanskog fonda za demokratiju. Dakle, ovo neće ostati samo slovo na papiru, nego jedan poduhvat mladih ljudi i jednog dana bi to trebalo da zaživi u praksi. Riječ dvije o ovim pametnim naočarama. Ti si bio tamo i sigurno da nam možeš puno toga reći. Pa evo, mi smo prije svega ponosni što su prva 3 mjesta u stvari i grupe u kojima su bili i srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o tim pametnim naočalima, one su zaista izašle kao najkreativnija i najpristupačnija ideja. Sve ideje su zaista bile jako dobre, ali nijanse su odlučivale. Dakle, izrada biznis plana, zatim izrada prezentacije i na kraju izgradnja te same ideje. Kada govorimo o pametnim naočalama, ta ideja se zasniva tako da svi ljudi 2020. godine bi trebali da ih imaju na svojim glavama, tako što će one automatski da mjere tu dioptriju čovjeka, tako da će najvjerovatnije 2020. godine one zaista biti broj 1 kada govorimo o tržištu prodaje. Ovo gledamo slike učesnika u Beogradu, nemamo priliku da vidimo te naočare, jeste ih vi mogli vidjeti? Isto obične naočare koje će samo imati tu dioptriju u sebi koja će se prilagođavati svakoj osobi. S obzirom da se radi o tek izgrađenoj ideji, a nismo mogli vidjeti kakav će to biti dizajn. Ali ono što su opisali tvorci te ideje jeste da će zaista te naočale biti tako pristupačne čovjeku, što će one u svom okviru imati taj neki softver ili čip koji će slati direktno će slati dioptriju u naš mozak, odnosno prilagođavat će dioptriju naočalima. Prosto da čovjeka bude strah, šta nas to sve čeka u budućnosti. Dobro, ideja koju je prezentirala tvoja grupa, nisu bile naočare, nešto drugo je bilo? Pa nisu bile naočale, ali bila je naruknica, odnosno inteligentni komunikator i veza čovjekovog organizma i čovjeka, da tako kažemo. Ona bi trebala da predstavlja naruknicu koju svaki čovjek nosi, a koja u svakom trenutku našeg života mjeri naš krvni pritisak, mjeri impuls, mjeri čak i nivo stresa, jer išli smo sa tom idejom da je stres u stvari jedno od najvećih... Pokretač raznih bolesti. Upravo tako. Tako da smo mislili da 2020. godine, kada se osnuje naravno naša kompanija, da će ta naruknica biti zaista prihvatljiva na tržištu rada, odnosno na tržištu prodaje prije svega, jer išli smo sa tom idejom, a kada kažemo tržištu rada, da svaki čovjek koji je u stvari na tržištu rada, koji se bori za svoj posao, ima i stres, ima i pad imuniteta.
Tako da mislimo da je isto tako naša ideja jako dobra. Ima je povišen pritisak. I povišen pritisak prije svega. Ako mu se nešto ne daj Bože desi, onda bi ta naručnica trebala da pošalje poruku hitnoj pomoći. Oni bi prema tim podacima vidjeli da li čovjeku zaista treba pomoć i oni bi odmah došli na mjesto nesreće. Jeste vi to razmišljali, je li to i realno izvodivo? Ta naručnica javi toj službi hitne pomoći problem sa određenom osobom. Pa evo, 2013. godine mi imamo zaista puno tih nekih softvera. Tehnoloških dostignuća. Tehnoloških dostignuća. Kada nas je jedan od članova žira pitao pa šta mislite kako će to da nastane, mi smo ga pitali pa uzmite ovaj smartfon i kažete nam vi kako on radi. Da li su oni neki tamo 1990. godine znali da će se ovo moći pokretanjem prstiju da pokreće i da radi i zaista prema tim komentarima naša ideja isto tako bila dobra, ali evo kažem, te neke nijanse su odlučivale za prvo mjesto. Uostalom, nikad se ne zna, ako čovjek na vrijeme počne da razmišlja, da bude inovativan, kreativan, može, ako ništa sutra, doći lakše do dobrog posla, što je danas zaista teško, pa primjer, Kemale, tvojih kolega iz Bosne i Hercegovine i svih srednjoškolaca je da izvuku pouku iz ovoga. To je da budu kreativni, da razmišljaju, da razgovaraju, da se druže, pa nikad se ne zna, možda jednog dana budemo pričali i o toj narukvici kao jednom dobrom izumu. Pa poruka naše kompanije na kraju naše prezentacije bila je da se vidimo 2020. godine kada će naš brand postati broj 1. Kao uspješni poslovni ljudi. Kao uspješni poslovni ljudi, ali moramo da kažemo i da su članovi žirija bili ponosni i organizatori naravno bili ponosni na to, jer ovo prije svega je takmičenje bilo planirano za učenike ekonomske škole, jer oni zaista uče puno o ekonomiji, puno o biznis planovima, tako da su i gimnazijalci pokazali svoje znanje i oni su zaista ponosni jer je to takmičenje prije svega osmišljeno i kao edukativno prije svega, tako da su ponosni da smo svi srednjoškolci koji smo tamo bili naučili nešto. Fino, to je na kraju i najvažnije. Nego u 17 sati nešto se dešava ovdje u Domu mladih, mogao bi ti zakasniti. Pa, ako nastavimo pričati. Tačnije u teatru Kabaret Tuzla. Aha, Hotel Tuzla, dobro. Šta se tamo dešava? Premijera Snjeguljica i 7 patuljaka, još jedna predstava iz pozorišta mladih Tuzle, pa eto. Po naslovu predviđena za najmlađe, je li tako? Jeste, zato što najmlađi glume u njoj. To su jako mala djeca koja su završila dramski studij. Evo, još jedan pokazatelj koliko su mladi ljudi u našem gradu aktivni, pa i ti najmlađi, tako da se ne brinemo. Ulaz slobodan? Ulaz je, čini mi se, 3 konvertibilne marke, nisam siguran, ali uglavnom, eto. I prva repriza u 19 sati već danas. Dobro, Kemale, kao saradnik u teatra Kabareja Tuzla, ti se usput evo i zahvaljujem na toj informaciji, ne želimo da zakasniš. Hvala ti na gostovanju, puno sreće grupi koja je realizirala ovaj izum, pa ko zna, nikad se ne zna. Hvala vama, evo još jednom poruka, vidimo se 2020. godine na toj tržištu prodaje. Tako je, 7 minuta do 17 sati, idemo mi opet malo u svijet muzike, ali donosimo vam najavljene i sadržaje koje nismo najavili.